Ka Youth Wing jong ka Voice of the People Party menta kasngi kalalit banwa jing siya no USP ka East Khasi Hills District uba Sylvester nong tenger ha ka bayadai ba ka jingja ka blami hennen kasngi hakmat ka office ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills Shillong. Habakran Shakilat Patay Kubor, President ka VPP Youth Wing uba Dani Langste, ulapan paupan ramjur halor ka jinglet ki pulit bantep i ubam satkhmat, hakaway na kidukan siya, kabadan haja ka yang kali persya ka SBI main branch, hakabakani ka dukan, kadon ru iwe ilong kami iba armet, bad ulaong bakani ka jinglet ki pulit, kalaban bu jing mai ikulung, badan hakpo ini ilong kami. Ulaya turu banakaliang kaseng, hadian bakalayo sngaw ya ka ka ba USP uyatu, kan sa aya ka kay pot ka Central Body jong ka VPP, bakan perkhat banshim yakinu-kinu ki senjam, hakabaya day bat kani ka kam, laban kadaw, ka VPP Youth Wing kalalit banya kendu ningkong OC ka Sardar Police Station, henry namar ulaya tu, baka jingja ka ba henin kasngi, ka David deki pulit neki force bapen paharane deploy daka office USP. Jingya keren bidungi badi SP, te labatay ba hot karon ka kajing pamya sutu jimut po arliang te kapoy sudu kata ka benta ba haban ya tiet telah tica cabanya kawang geringit dan disperse taka crowd te nakaliang kajong iru ilapan pau kajing susi ba kamdai hisya bakan poy sudu sata te nakaliang kajong i kumseng ngi ketuhi ya ka police department ba kan kampikiri nang ni sakmat ba dan humnum no kajing yelang bagi di ban pet namar bagi kumbenen kajing ja kalong habayang halenti hasengkin kidon ki riorang ba kidon ki kena tekala banja kanu kajing ja basusi tingi ilong concern ke security mata ki pai ba habayang ki bamtip ki balui da ja ai mono ban kit kli ikum kita pan gila ya keren gila ya sutu bari SP kata dah hakanya kan rong pi uyatu nambara la sedon ki man sa no to kajing ja men la sana kaleng ki pulit ber kita ki khorsang phalang yang try kat kum kajing lat patai kubor kuma 8 pau menin hi nagi social media tengah try SP ong ya kaju hi ba kadon kajing ya mensa hapro arliang hi mar ngi iru ba pulit kilat kawang itu ka tergas ke bom sat khmat ha ketukudukan sa tu kum kun nakaleng gasang nakaleng ke BP ilat namban ong ba kajing la ke sarkar kala long agresif palat mar basulet tap bajar dukan di ngilai kelish pang tu kajing kawang jong tu tiaga sapok ketukudukan dan nakaliang dong i ipensai ba iklem kawang hapo kedukan henry iskun telun habar kedukan de ipen i gumta te watla kataru ngi lapan pau ba pi unu kiar ban pensat mat bat iong ba udai ba long mile te season bode tier gas si umail ne high level ngi gimtip ya kata ngi digiriu pajba gimtip ka ika intensity jong uta tier gas ndai kumingi gibriu pajba bode tingi gimla hi bansa ya kata kajing sat kata kala air mah ya iru ba udon tu we upload officer ba penangkam ki ketien makor nakaleng sang ai ko pikiran orang lot ya katu ngi la sui i po ka social media te ngi la ya keren hi badi SP ru ila ya keren ya kata yong in sepej nomor mai iru impat yo ya kum kata ke information dan nakaliang ka jong ngi nakaliang ka seng kum bagi i po ka social media ba la post penen tingi la batai i ba kadon kum kata ke incident ba way niki pulit dan apa ka uniform ba ukren ki tien ba klem makor te yong in sepej but in sa sim ke action but ila ju ong du ba swa ki yong ba ki khamtam ni staff ki jong i personals bagi di ben refrain akum kata te yong in sepej bang ya kata kena kari tangka jili keli je ina kadai disim kani nakaliang ko mga omen ne kana kaliang ka Youth Wing bagi sungkyang sungsuan nakarang iwan ban keli iwan ban ya perthau hangno kadon kajing duna kajing tam dan nakaliang ka Central Body matang ila kendo pada kum USP ngala dewi kendo dengan taringan sa ai information pada sa Central Body jong ka party but ke main body ke Central Body jong ka party kan sa sim pada ka way ka sinjam ke i ka bari ba ka sudai pakan le ya kata gimla ban ong menu ba makala namar ka situation kalong kata ka por ba kadon ka jing ki habor arliang kat kumjing batay jong SP ong ba ki khot tang lai saungut nagi hidu members banwan te gi ong bade ba hiwan dagi hongut mo hiwan bania senran lang hangno ka jing bakala kadon hangno kamdon ya kata tangamla bangan ong kari kata kadi kajing penpau nakaliang jong ka police department ya nakaliang di SP ipin ihi ka video yang i
Ti ngam kam da syai kata ke video kidon gibrio hapo ang ta ti ubathai habar na hapo kata ta kam tim kata ka di kajing on na ka police department nakaliang dong kini kaseng naka central body nginang budin hi kini ka banta panpet ya ka beha ka miat ka song sup song san jong ka jala hi bro ko